Marhay na buhay with Kuya Noy! It's May 25, 2024. Mati ta na ang init kan summer season and syempre, mati ta naman ang padagos na pagsuporta kan satuyang mga kadistrito sa MBN. And syempre, ang satuyang Saturday morning, di makukumpleto if di ikita mairibanan. Tama ka dyan, Miss Iris. And Yes. kadakol dun kitang inihandang mga istorya para sa satuyang mga paradalan. And ready na ang satuyang mga avid viewers and listeners sa MBN. Sa Pili o Kampo, Kanaman, Magaraw, Bombon, Kalabanga, and syempre, ang mga taga-Naga City. That's right, Kuya Noy. And habang nagahaloy ang satuyang solid na pag-iiribahan, mas nagdadakol man po ang satuyang views kada episode. And nagdadakol man ang satuyang mga paradangog sa radyo. That's true, Miss Rain. Kaya bation taman ang mga satuyang mga listeners sa iba-ibang mga radio station like the DWOK FM, DWIZ, Energy FM, BOSING FM, and Idol FM. Nagdadakol din ang mga combined views kan sa tuyang episode, plugs, and main program. Sa kada Sabado, igwa kitang more or less, siguro 300,000 plus na combined views per episode. Kaya, wow, imagine that. Yes. Grabe, Kuya Noy. Kaya mga ka-MBN, mas lalo ta pang papagayonon ang satuyang programa. And syempre, Kuya Noy, na ito man pwedeng malingawan ang satuyang mga MBN ka-netizens and ang saindang pammalakasan na greetings. Yes. Correct ka dyan, Miss Alex. Kaya let us start with the greetings from Miss Crisnel Marie San Juan. Good morning po, watching from Kararayan. Kararayan, hello, Kapitan Digoy Agravante, kan Barangay Kararayan, good morning. Good morning po. And also, we have a greeting from Mary Grace Soriano Morico. Sabi niya man, Marhay na aga po, Kuya Noy and the beautiful Of ladies. course, the beautiful ladies. Dapat din Thank you po. mawawala. And haliman ki Gomer Roque Amalok Selaznog. Good morning, Kuya Noy, at sa lahat. Good morning, Good morning, Kuya Kuya Gomer. And si Sheila Naz. Good morning po, Sir Nonoy from Naga City, San Francisco. Wow, San Francisco. Good morning kay Kapitan Nepomuceno din, kan San Francisco. Inihali man po kay Miss Camille Bronyola DS. Hello po, Kuya Nonoy Magtuto, watching from Barangay Santa Cruz, Ocampo. Ocampo. Hello. Good Mayor morning. Alan Go, thank you so much po. Haliman po kay Sin Sin San San Felipe Marasigan. Marasigan. Sabi niya, good morning to all, Sir Nonoy Magtuto from Pili, Camarines From Sur. Pili. Wow. Good morning Good po. morning. Good morning, everybody. And haliman ki Samuel Tipay, bistado ko ni may masiramon ining Wow. cafe ni sa Naga City. I-try tayo yan. Yes, Try. yes. Let's try it. Sabi niya, good day po, Kuya Noy and Beauties, watching from Barangay Peña Francia. Shoutout po, Provincial Engineers Office, Kamsur. Oh, good morning, everybody. Siyempre Good morning kay po. Barangay Captain Jackie Villaferte. Kang Barangay Peña Francia. Good morning, Certify. Okay, and then si Amparo Arreglo. Maray na buhay, Kuya Nonoy, Magtuto at sa gabos na nagdadalan kang programa. God bless us all. Thank you. Thank you so much. Thank you Thank you so po. much. Hali man po kay Castro R. Benson James. Pa-shout out po, watching from Lebmana. Oh, Town ni Miss nice. Alex. Yay, Kuya Castro. Good morning James. po. Kay James. Thank you po. Alright, haliman po kay Miss Amy Riza Caganda Meliano, watching from Concepcion, Pequeña. Wow, from kaganda. Concepcion, mga taga-Concepcion, kay Miss Amy, thank you so much. And syempre, kay Kapitan Francis Mendoza. Thank you. Hello po, Kap. Good Thank you. morning. And haliman ki Girly Castro, watching from Magtuto Compound, Concepcion, Pequeña. Wow, si Girly Castro. Thank you so much po. Good morning po. And syempre, kay Ramil Morales. Shout out po digdi sa Kalawag. Uy, Kalawag. Okay, mga taga-Kalawag. Good morning po sa Indoga Boss. Hali man kay Wally Bediones Bigtas. Maray na aga, Kuya Noy. Maray na Ganun aga familiar po. ang si Wally Bigtas. Good morning po. And also, we have a greeting from Weng De Leos, watching from Naga City. Hello Okay, po. good morning, Weng. And of course, ki Marlon Bazar,
Good morning, Kuya Noy. Good morning, Marlon. Po. And si Nena Toledo Ladaran. Marhay na aga po sa gabos, marhay na buhay. Kuya Noy magtuto, watching from Zone 7, Sibubo, Calabanga, Camarines Sur. God bless po. Thank you so much po sa gabos ng mga taga Sibubo, Calabanga. And syempre, lalo na kay Mayor Eugene Severo. Good morning. Good morning, po. Mayor. Good morning. Ini sa pahali sa Calabanga, si Sir Jerome Daniel. Good morning po. Watching Kuya Noy magtuto from Calabanga. Good morning, Jerome. Good morning po. Thank you. And hali man po kay Cap Gabby Flores Oy, Jr. bistado ko ni Rain. Good morning Si po. Cap Gabby Flores, taga Kamaligan man yan. Taga Kamaligan. Dugkal, Kamaligan. Sige. Thank you, Cap. Thank you. And lastly, day man mapahuri si Nenita Reyantaso Agna. Marhay na aldaw Sir Nonoy viewing from San Ramon, Kamaligan. Kamaligan. Sa mga gabos sa taga Kamaligan, salamat po kay Good morning. Mayor Jano Ibardalosa. Good morning po sa gabos. And grabe, exciting na naman ang satuyang episode this Saturday. Yes. Lalo na sa mga sa music and acoustic lovers dyan, di ba? That's Kaya right. for sure, kadakol ka mo manuno dan as in mga bagong maalaman. Kaya, dahil ka mo maglipat in channel. That's right, Kuya Noy. Kaya tutok lang mga ka-MBN, mapa online man o radio, ma-enjoy ka mo this morning. May chance pa ka mo na manggana ng 3,000 pesos sa satuyang episode trivia question and gift certificate sa satuyang top sharers and top fans. Yes, that's correct, Miss Rain. Papanoon taning musika as in inspirasyon ang saindong Sabadong pagkaaga. Wow! Kaya mga ka-MBN, mag-iribahan kita liwat ngunyan na bulan in Mayo and this good vibes summer season. Digdi lang yan sa programang makompleto kan sa indong Saturday morning ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bikolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Munya na pagkaaga, saro na naman sa satuyang kadistrito ang satuyang tataon ng tabang sa satuyang wish ko Noy. Para po sa satuyang benepisyaryo, talanon ta po ang istoryang ini. Ray San Buenaventura po. Hindi po sa zona 5, Pagday Kumpuro. May nakapagsabi po sa kuya na may
may magpapa-opera daw po. May libreng operasyon daw po sa gawing pili. Matagal na po, mga 8 taon na pong nararamdaman ko, 8 taon na po. Laging masakit ang ulo. Okay naman po, lumiwanag po ang paningin ko. Dati po nakakapagmaso, nakakapagkalpintero. Ngayon po, nung hindi pa ako na-operahan, wala na po akong magawa sa buhay ko. Medyo nakakapaglinis-linis dito sa loob ng bahay. Yung pong may mga katarata, gusto ko lang pong sana magpa-opera sila para hindi sila maaburido sa buhay nila. Kasi ganun po ang naramdaman ko eh. Aburido po ako sa buhay ko nung ako hindi pa na-operahan. Malaking pasalamat ko po sa ganito pong programa ni Noy Magtoto dahil po sa ganung programa po niya, marami niya pong natulungan na nabigyan ng may ibang mata, panibagong buwan, pagiling niyo po. Yan mga ka-MBN, sarong inspiring story na naman na nag-iigwa kita ngunyan sa wish ko, Noy. Kaya, Kuya Noy, salamatin sa gabos na tinatabangan mo, mapaaki man yan sa satuyang mga senior citizens, lalong-lalo na ito sa tuyang Marhay na paghiling, na feature tango niya sa satuyang wish ko, Oo, Noy. natauan ta duman na sa 3,800 plus na mga libreng salamin. And tapos duman sa pili, nagkaugaman ng operation kadtong sa mata, cataract and glaucoma, nasa 800 plus na patients. Wow. Matibayan talaga ining inisyatibo mo, Kuya Noy. And of course, di ini makukumpleto kung mayo din ang satuyang mga doktor na nagtarabang Totoo sa yan, satuyang oo. mission. Kaya Mga, salamat din po. And mga salamat, volunteers, Kuya mga Noy. hali sa St. Luke's Hospital, nagarabot sin dadigdi. And gigibon mo niya na, may second round kita. Gigibuntan mo niya sa Calabanga. This May, mid of May, must start kita May 15 hanggang May 22, of course, because of my birthday, hanggang May 26 ito. Tuloy-tuloy. The same, kaya let's take this opportunity na mag-invite Giraray sa mga sa mga taga 3rd District, lalo-lalo na po dyan sa Calabanga. Dyan po ang venue kan sa tuyang Marhay na paghiling program. Magkakugbo po ng free check-up sa mata, libreng salamin. Pag nailing po may cataract, may glaucoma, operahan po yan libre. Wow. And syempre, dara po yan kang sa tuyang syempre mga co-host ko po, sa mga nagtatarabang nagsusupport kan sa tuyang program, mga sponsors. Kaya po, salamat Giraray, Miss Rain, Alex, and syempre Miss Iris. Dakol pa kita mga istoryang mataong kaugmahan, asin impormasyon sa pagbabalikang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant.
Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bikolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik ang sa idong favorite Sabado, barkada. Sinasabi na ang musika saro sa pinaka-most powerful form of arts. Sarong ekspresyon ka mayaman na kultura kan sa tong lugar. Agree ka ba dyan, Miss Alex? Yes. As a music lover? Yes, of course, Kuya Noy. Sabi nga ni Ninda, ang music is the universal language of the people and it also brings people together. It unites Yes. us. Kaya sobrang agree ako duman sa sinabi mo, Okay. Kuya Noy. That's right, Miss Alex. And hanga man talaga ako sa matitibay magkanta. Arog ni Miss Alex. Kaya, Wow. ako kaya ang talent ko lang talaga is folk dancing. Pareho kami ni Miss Iris. Ako, cooking ako, cooking. Yes, super correct ka dyan, Miss Rain, except to the fact na dahil man ako ng Folk folk dance. Pero mga ka-MBN this episode, aside kay Miss Alex na matibayon man magkanta, makakaibahan taman ang saro sa mga sought after na Bikolano artist. Pero bago tayo siya interviewon, let us first watch his musical rendition live here at our MBN studio. Yay! So let's give it up for Mr. MJ Imperial! Wow. Okay! Yan po si MJ Imperial. Yes. From Calabanga, 3rd District. Ano daw kung sa imo niya magustuhan ang haralan na naging niya? Daing na mainis kung sa paduman iyan sa kanyang puso. Gusto kang maranihan. Daig ko na kaya kayo pang pugulan ang sakuna ni namamagayahan. Pandok mo ang sakuyang pero yung isip mo niya nawak kalaban sumpog. Buot ko pupusugan. Uyan na ako sa may luwas nindo manghaharana sa imo. Daikan mo kung pagkasalang paradji ko yan sa katurang nahan. Ikaangot kung makaibanan sakot sa kurang ta papadang natong taka. Ikaangot kung pagsirbihan sagot kita panok ng uban. Grabe, galing. Ikanuot kong parang maanan sa paritugan. Ikasanang hahatukan. Dawa pa ang kamot na nagtatakig na kainan at masawang kapitan ka. Ano daw pati kung akong gwapo pa sa paghiling mo sa naman? Kung ipon urubos na. Sa ating parang mo manghaharana sa imo. Ikaangot kung pagkasalan ko yan sa kaurang nahan. Ikaangot kung makaibanan sa kurang tahan. Papadang nating taga. Kuya ako,
Imperial! Let's take a moment na i-appreciate mo na si Sir MJ. What an awesome performance, Sir MJ. And garo, sa diring composition mo po yan, ano. And dahil dyan, let's dive into our interview sa imot. Agaro, dakulon kaming gustong maaraman. Yes. Pero, on how you started being an totoo artist. yan. Pero ako muna, bago taputon si MJ, haputon ko kamo, anong best line ni Duduman sa nadawag tang ito? Magagayon. Ano, Ako. best nagdakulan ko Diba? yan, Noy. Ano, sige daw. Ano ang nagigiramdaman mo? Ilingin mo ba? Ako ang nagigiramdaman ko ito nga, sabi ni Iba na yan. MJ na maski magbako, sana gwapo ka pa, maski marayo ka ng ngipon. Ang galing. Sobrang Ang galing. witty. Nakakakilig talaga ang lyrics ni Kuya MJ. As in, guro, maharana siya. Itong nag-love song. Sobrang ko. relaxed. Dahil sinasabi niya pa na yaw na dahil siya duman sa tubang kang harong. Yes, nag-aabang. Nag-aabang. Yan ang Diba? pinakamagayon na pangharana na kanta para Yung sa nga, ko. hindi eh. Sabi, hindi nga ni ko nakapugol, kinaputan ko si kamot ni Ayin. Wow, very ano maramaray. Naka-inspire. Yes. No? Talagang, Pero ano. maging ma-in-love ulit, Kuya. O ano na ang Wow. iyo, exactly. Anong favorite line mo duman? Ika ang buot kong pakasal. Sobrang sincere. Itong kikiligon talaga. Miski, gurang ka na. Grabe. Galing. O sige na, haputon na ngunyan si MJ. Kung paano siya nagpuon kaniyong composition niyang iniyo. Go ahead. Sige, Sir MJ, dahil dyan, gusto mo yung maaraman paano nagpuon si hilig mo sa musika, paano nagpuon si, sa interest mo? Siguro po dahil sa family ko na din kasi nagdakula pa ako na si mga tito ko, nagkakanta din, nagigibo din yung mga songs. Actually, sa mga tito ko po, siya ito nagibo kong Kalabanggahim. Tapos, ang funny, si mga tito ko, sino naman na nagralaban ka to. Tulong tito. Nagralaban. Tapos si lola ko talagang para kanta. Talagang family Mga Kastila na siya. Yes po. Galing nga. Talaga na namaana mo to. Ako, ano daw kami, ang lolo ko, yung man, musician man. Kaso hindi ko talaga naman. Nagkakanta na kayo, Kuya Noy, ning Sila silang lang. Pero si MJ talaga, pinakamuturog ang MJ. Apat po kami magturugang. Si Ako Sayang po, nahilig sa music. Yes. Halos gabos din po kami. Gabos? Yes po. Si saro ko pong tugang good na lalaki, nag-gitar, nag-drums, nag-piano. Tapos nag-arrange tayo na din po yung minsan pag may time kami. Siya na nag-engineer nung mga recording. Wow, galing ah. So, pampirang muna ni, original song na na-compose or tinutugtog? Pasakitan po yan kasi nakulo na po. Good for you na, wow. Oh. But this is one of your favorite? Yes po. Favorite ko na sa Bicol song. Na Bicol song. Wow, good people palang kitang madadawag na kanta niya. Kailan ka, Kuya MJ, nag-start? Kasi bata pa ako po noon, mahilig na rin kasi makinig ng music yung parents ko. Nakikinig sila ng mga Carpenters, ABBA, Carpenters. Tapos nung elementary na din ako, na-train din ako sa kapag kani itong Choir. Sa simbahan, nagtugtugan sa simbahan. Sa school lang. Okay. Sa school, tanda ko pa ang nag-train po ako sa kuya, si Ma'am the late Marvic Malanyaon and Sir Randy Pante. And sa mga ko yan nag-train sa kuya. And dun po, tapos high school, na palaog sa band. So, Si Say matibay magkanta sa family mo? Si mama o si papa? Si Lola. Kanina kasi na lang. Maya pa lang, baka biglang magsabi may magtampo iyo. Parehas na lang, to be safe. Oo. Ayan, Kuya MJ, saro ka sa mga pinakamatitibay na acoustic singers digdi sa Bicol. And dyan, agree talaga ako. So, paano mo pigi-improve ang sa imong talent po? Kudakulo niya. Masakit sa, siguro saro na dyan, syempre practice talaga. Opo. Practice. Tapos, kailangan din mag-exercise din. Kasi sa breathing. Shape natin kailangan. So yun, sulat lang na sulat, gawa ng gawa. And ako, pag gumagawa ko ng song, hindi siya kaagad yung pag ginawa ko tapos na daming revision pa niya. Kasi gusto ko yung talaga polish na siya. Tinatry ko muna na
yung mga friends ko, pakinggan mo nga, critic mo nga to, kung ano Yes, pwede mo yes. bago. Yun. Galing, no? Anong pinaka-best time for you na feel mo na naglalawag sa isip mo na makakompose kang kanta? Ano ang nakaka-trigger dyan? Or kaya during the lowest, like, mamundo ka ba? Or maugmahong ka ba? Anong nakaka-inspire sa imo? Kadakol po kaya ng mga aspect yan. Kasi minsan po, pag maugma kita, minsan nakakagibang tang magaling na melody, maugmang melody, pag mamundo man. So, yan. So, may mga, siguro yung emotion, pag, yan ang nagtitrigger siguro. Kapag may matinding emosyon kita namamati, tapos may naisip kita melody, so nilalapatan ko ng lyrics. Ako kaya pag na-feel ko rin magkanta, naman talagang si Kuya Noy. pagyawan ako sa banyo. Pag medyo Actually sir, di ba? yes po, pag minsan sa CR may mga talagang mga ideas, maraming ideas na Inspiration, Kasi si moment mo na nakatukaw ka na, Nakatukaw sa trono. sa trono. So, Kuya MJ, kung magigiramdaman mo pa man sa kadakol-dakol mong tig-compose, ano po itong pinaka-inot mong music or song na nagibo? Kadakulan talaga. High school ako nun. High school. Under the Time yung title niya. Pero yung ano niya kasi rock pa siya. Medyo emo na rock. Sige daw, sample Kaya daw, mo kadikit ba? na lang. Sige daw, Oh, Kuya sige. MJ. Say it started and I wake up trying to forget the love we had, the love we had, the memories like melodies, those happiness and lonely days, all those memories want to stay into my mind, into my mind. Parang ganun. Wow, nice. Grabe, high school pa lang yan High school pa lang, ha? Medyo na, Nice. Garo na, parang ala Harry Styles ang dating, ha? Di ba na itong beat niya. Galing. Sisa yung mga musical influences mo as an artist, MJ? Kadakol yan, syempre. Yun nga, pero yung katong nadadawag na piniplay nila papa niya na mama. ABBA, Carpenters, the Carpenters, Eagles, the Beatles, yung mga luma. Classic. Yun yung mga napapakinggan. Pero ngunyan na... Yung high school naman, yung influence namin, kasi may banda ako dati, Story of the Year siya. Yung ganun yung mga tugtugan. Story of the Year, tapos, ano pa, Green Day, Kamikaze, The Used, yung mga ganun. O kaya, ang gusto ko mga One Direction. Very linis ikaw. Isang linya naman dyan. Isang linya naman dyan, Kuya. Ng One Direction. High school yun. Yeah, high school. One Tapos Direction. recently naman po, Jason Mraz, number 1. Jason Oh. Mraz, Maroon 5, Tony Bennett, tapos Michael Bublé. Yan naman yung recently na. Yeah. Favorite ko din yan si Michael Bublé. Ayun, Kuya MJ, saka pag-abot man sa concert scene and special performances, ano man ang pinaka-memorable experience mo as an artist? Hello. Isa lang. Sige po, you can share as Sige much po, as you sige. can. Dami. Kung umpisahan ko, siguro pinakaunang concert nun sa The Company. Kami, front act kami. Tapos, yun kasi yung parang... Kaso ini? Ano na po yun, mga 2015 siguro yun. Matagal na po. Mga 2013 ganyan. Sumunod naman nun, yung kay Sir John Santos naman. Kasama ko siya sa stage. Nung sa Avenue. Tapos, may konting din kami, interaction. Tapos, kumanta kami ng ilang songs yun eh. So yun, isa pa yun. Tapos, yung concert sa Albay with Kakay Bautista, Sabado Boys, sila Paulo Santos, sila Jimmy Bondok. Yun. Tapos yun, isa yun sa mga favorite ko kasi after ko nun mag-set, kinamayan ako ni Jimmy Bondok, sabi niya, you're next. Wow. Puro na sabi ko, Gusto oh my God.
Sabi ko, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan. Pagka may paya sa'yo, you're next to sing. Hindi nauna pa ako din. Ano? Ano pala yung Ikaw na pala. Kasi bigla ka na starstruck ka siguro sa iya. You're the next. Meron pa pala. Yung 2016 po na Miss Bikolano. Kasi ginamit po yung original song ko. Oh, wow. Yes. 2016. Long gown siya, tapos Ang pinlay yung music mo, kuya. yes po yung ginamit, ni-record namin, tapos upbeat siya. Upbeat. Unique siya kasi long gown, tapos upbeat yung kanta namin. Don't stop yun eh. Sige nga, kuya, sample niya. Sample Few ba? lines, Sample, few lines, sample few ulit. lines. Umpisa nun. Ay, ang ganda. Wait lang. Kalimutan ko na. You are so beautiful, beautiful, beautiful. Can you just give it, just give it to me now. Sex. Your love is what I need. We're gonna... Ano nga yun? Gano gusto kong tuklo. Makapabilis mo siya. Don't stop, give it to me. Don't stop, give it to me. Don't stop, play it for me. Come baby, if you feel the fantasy, shake your body like I want to see you. You know what, you're so damn good. That's why you got me go sexy, baby. Show it to me, show it to me. Come on, show it to me, show it to me. Galing niya. I like this. Wow! Magayon yan ha. Nice yan. Galing yan. Idea po yun ni Sir Russell po. Sir Russell. Sana one of these days or next coming Miss Bicolano makapag-record for long gown na, kuya. Ang galing, ang ganda. Experience talaga, sobrang. Hindi ko makakalimutan yun. Wow. Ang tagal kasi imagine, long gown, di ba? Galing. 2020 candidate. Tapos, I like it. live. Tsaka, with lahat, may cello, violin. Sobrang talaga, grand talaga. Ang ganda. Pero, Yeah. complete orchestra. Yes, orchestra po talaga. Oo. So kaya sobrang, hindi ko talaga makakalimutan. Nice. Thank you to Sir Russell. Hi, Tita Russell! Shout out! Tito Russell, thank you. Thank you po. Ay, mali yung tingin ka. Pero anong title kasi pigkanta mo? Subago? Subago po is Oo. Bicol. Sagkod sa Pagkuran. Sakod sa pagkuran. Saro, one of my favorite. Magayon. Kaya ning kasama kang tumanda sa Bicol. Grow old with you. Ikaw maganda sa Bicol. Ning kasama kang tumanda. Inibuhan ko man para iba man kita. Nice. Galing. Pero sa imo, nahiling ko, kadako lang may soft, may rock. Anong pinaka-favorite na genre mo? Mga sweet song talaga yung Sweet ginagawa. song. Ngayon po, mga recently kong ginagawa ngayon. Ayun. Saka ito kaya minsan naging guest mo si Jairo, di ba? Sa iyang kinantaman. Masakit. Medyo may hugot, no? Painful. Oo, may hugot. Very very romantic. Oo. Kaya magayon talaga mga Bikolano talagang mix Mga din mo romantic mahilig. talaga ang mga Bicolano. Habang nag-aharoy, Kuya Noy, mas dahil kitang nadidiscover na matitibay na local Bicolano artist. Mga kadistrito. Kaya dapat gulpi kitang totoo mo na kanta. Kung medyo feeling down ka, Yes. isipon mo si Jairo. Kung yung pag-inspired ka, isipon mo niyan si MJ. Pag in Di love ba? ka, si M. And siguro, saro yan sa adalan ko kung yung matom akong sarong line. Itong favorite line mo, Kuya. Tapos sa itong kinantang medyo kaskas na. Magayon din to. Medyo magayon ang beat. Alright. So, speaking of, sabi nga ni Kuya Noy, kapag inspired ka, kapag masaya ka, may kantang para sa imo. Ngunyan, Sir MJ, haputon mi ika, gano'ng ka-importante ang musicality or branding sa pagkanta or sa music? Importante siya kasi doon tayo makikilala kung ano ba tayo, yung personality natin. Tapos yung kung anong dinadala nating emotion sa madla, sa mga listeners. Very important. Yes, parang diyan ka mabibistado Iyo, talaga. diyan ka mabibisto. Saka bibisado naman si MJ ngunyan. Yes. Thought after. Iyo. So, Kuya MJ, paano mo man po pigpapangataman ang sa imong talento sa musika? Sakit yan ako. Pero may akong puyat. Kasi dapat talaga sa mga nagkakanta, mga nagpe-perform, dapat proper sleep talaga. Pero di ko aram ngunyan na mga nakaging aldaw mo dyan, nasa sakitan ako magturo. Pero, ayun nga, dapat talaga
makaigo kitang at least 8 hours sleep. Mm. Tapos exercise. Di bali at yan, tatawan takang rivotril para di ka masakit magturog. Saka siguro, salo yan, ang mga artist kasi, talagang may time na nag-aabot sila sa oras kaya pag nakakaisip. Diyan din na namamati itong moment na para mag-compose. Di ba? Talagang arugin kayo may mood sinda ng mga artist. Salo yan. Kaya pag minsan may time na di ka makatulog, minsan na medyo kung ano-anong iniisip mo, naglalawag sa isip mo, tapos bigla matugtog na lang sinda. Diyan mo mahilig mo dyan si, di ba, si inner feelings nila, niluluwas nila through music. Yes, po. No? Galing. Ipon talaga iluwas siya eh. Pag alam di ka makatulog. Nagigibo na ako kayan. Tapos, bago mag-aga, tapos ko na sa kanta. Tapos, iyan ako na lang, tibay-tibay na lang. Oo. Harap yan. Sayang man kaya kang kang Ideas emotional and tayo. emotions. Oo. Yes. Tama. Nice. So, ayun, Kuya MJ, as an artist, how do you handle po the setbacks or failures? Magiging na question. Paano maka-perfect, diba? Pero, pag nasasala kaya kita, mas diyan kita nag-grow eh. Tama. Kaya ako, every time ako nagpe-perform, dahil man ako perfectionist, pero may kung inaaram kung saan ako nagkulang, saan ako nagsala, saan, ano bang dapat kong i-improve. Kaya, kung ano man lang, kung pwede na binibidyo ko siya yung mga live performances ko. Tapos, inihiling ko siya, ay, hindi pala, medyo, ako digdi garo off ako digdi. So, next time, improve. Pero, yung partner ko, nasusuya na sa kota. Grabe ka man ngayon, para ka dikit. Masyado ka nang nag-overthink. Hindi ko aram. Ako man na po ng sarili ko perfectionist, pero sinasabi niya, perfectionist na. Yeah, it's normal na siya as an artist. Siyempre gusto mong, you want to give your best, siyempre, for every performance. Yes. Kaya may times din na minsan feeling mo sablay, pero ang audience is, for them is, perfect na. Di ba? Kasubag ko nga itong sinasabi mo, dahil mo na-remember, pero kami believe na believe, no? Grabe. Grabe. Talagang congratulations sa MJ. Kaya may mga hapot pa kami, dagos-dagos na lang hapot kami. Di ba, Miss Rain? Yes po. Go on, Miss Iris. Ika na Di muna. ba, Sir MJ, with all of the experience you have, ngunyan haputon mi ika, ano man ang message mo sa mga aspiring artist na araw mo? Pero di ko deserve yun. Because I'm sure diyan sa industry nindo, gulping nagbibilib sa imo, looking up to you na syempre sa level mo niyan with your composition na may original composition ka na. Baka may gusto kang i-share din sa inyo. Siguro po yung reality na lang na pag nagpupuon ka pa lang, mahirap talaga. Sobrang hirap. May mga magkukontra sa imo, May mga family, critics. family. Even your family, your parents, sabihin nila, ako yan ang piliin mo, tamayo ka dyan, makukuha ang konta. Okay, yeah. Which is, reality. Pero, pag nalagpasan mo tong challenges, sulit. Sulit na sulit talaga. Sa puon man lang masakit talaga eh. Pero pag pinili mo yan, continue ka, minsan, feeling mo may pag-asa, feeling mo hanggang dyan ka na lang sa box na yan. Kapag nagdiretso ka lang, for sure, maabot mo kung ano man ang goal. I agree. Pangarap, Oo. pangarap Kasi yan. sa pagmahik and challenge baga, pero mayo ang sa imong satisfaction kulang. Yes. Di ba? Opo. So Yes. once na achieve mo na surpass mo si challenge, yaon duman mahiling mo si fulfillment, di ba? Kaya talagang yan, keep on going, tuloy-tuloy lang dapat. Oo. Yes, continue lang. So, on a positive note naman, Kuya MJ, can you give us a sample of your favorite songs? Lalo na kung i-offer mo siya sa imong mga fans. Ano kaya yung song na yan for your fans? Siguro tugtungan ko na lang tong sinabi ko na na dapat pagdiretso lang kita. Siguro makakanta ko yung original song ko din na Breathe In, Breathe Out. Ay, Okay, sample ulit, sample. Sample. Kasi everyday Even the title is nice, ha? Yes. hoping na maka-inspire. Pero, sana ma-inspire natin sila. Here's the lyrics. Every day is a new beginning, a challenge to succeed. A
blessing to receive another life. Every day we face some problems, some are little, some are big. But remember, there's always solution. If there's none, it's reality. Just breathe in all the positivity and breathe out all the negativity. Nice. Just breathe in all the positivity and breathe out all the negativity. Galing naman. Breathe Galing in the naman. positivity. And breathe out the The negativity. Galing Magayon naman. magayon yan maging daily mantra yung song Yes. mong yan, Oo. Kuya MJ. Galing. Ayun, Kuya MJ, kung igwa kang songs para sa fans mo, itong Breathe In and Breathe Out, ngunyan na May, Mother's Day month. Kaya Kuya MJ, ano nga ng song mo para sa satuyang mga lovely mothers? Saktong-sakto kasi may nagawa din akong song for Your mom. For the moms. Wow, kay sige. Lola. Sige, sige. Naging po nung pandemic Okay. kasi hindi makauwi. Miss ko sila. At the time, kasi nasa ibang, yawan sa Bicol Sinda, yawan ka sa that time. Somewhere. Okay. Somewhere out there. Sige daw, sample daw kita kung itong for the moms For the naman. moms. Title po nito ay Padangaton Kong Nanay. Okay. Oh, eksakto Sana ma-remember ko. Padangaton kong nanay, pirmi kang yaon digdi yun. Sa sakuyang puso, ngirit mo anak kapano. Padangaton kong nanay, dagukon mo po ininyo. Ining sakuyang kansyon, lugod pirming girudumon. Padangaton kong nanay, dawa akong maghali, lugod ining sa kong kanta sa imo dami ko. Heartfelt. Magayon talaga ang mga composition ni Kuya. Iyo. Gusto ko lang paraman, may regular program or kaya nagigig ka sa mga bar Before or po, restaurants? dito po tayo nagigig sa around the metro lang naman po. Pero for now po, mga events po. Events, okay. Especially po mga wedding, corporate events. Kaya sa mga gusto pong magkuasa ko. Go! Yun, Sige, Kuya invite MJ, na plug Sinda. Ang ganda Oo. ng mga composition, originals. Oo. Mas magayon live. Pero Kuya MJ, igwa ka din pong Spotify account. Ano po? Yes po, MJ Imperial. Tapos pwede mi na pong ma-stream duman si mga kanta mo. Sadly, one song pa lang Palang yung na-upload. nare-release natin. Pero hoping sooner, ma-release na din natin. Kahit yung ilang songs natin ma-release na. Pero yes po, check. Itong song na to nasa Spotify, itong Wala pa po original. sa yung mga song na yan. Hindi, itong sabi mo one song na yaw na duman. Ang currently po na i-release po namin yung ano nga yung title? Grabe, kadakulong kayo si MJ pa Kaya lang. nga, pag-hoping kami Kuya MJ someday, Galing. magka-re-release mo din ang other songs. Check nyo na lang po. Inaabangan po. Aabangan mo yan. Someday. Kaya dapat pala, ang only chance na mailing na naman si MJ, pag na-imbitaran kita sa wedding or birthday, nayaon sa man si MJ. Dito siya pala mahiling sa Bora or pero siguro kung may chance, baka one of these days then invite na si MJ sa sarong event din. Marami naman po Nakikipunta. sir, mga kumukuha sir ng mga intimate gigs. Kaya gusto lang nilang mag-unwind, iinom sila, tapos ako parang ganun Live lang. music. Parang barkadahan lang. Mamaya nga. Meron ka, baka mag-gate crash kita naman. Birthday farm siya, tapos yan, lang. Parang family na din yung nila sa akin. Kasi na yung tawag na sa akin kasi every time kinukuha nila wala. Oo. Nice, galing. Oo. Yes, Kaya yan. congratulations We're very talaga. happy na pinaunlakan mo kami, Sir MJ, and you share your talent to all of My us. pleasure po.
Thank you, Kuya MJ, for being with us this Saturday. And Kuya MJ, dakulon po talaga kaming nanood sa imo. Lalo na duman sa breathe in and breathe out. Ito po talaga ang pinaka-paborito ko niya na segment na ini. Kaya thank you po, Kuya MJ. More power to you po. Thank you. Galing. Yan. Congratulations. Yan mga ka-MBN, sarong artist na naman, matibay na artist na nakaiba ng tangunyan. Kaya sa satuyang mga ka-MBN, ika mo maglipat channel and sa mga radio listeners, tutok lang baka ka muna ang maging next lucky winner ng 3,000 sa satuyang episode trivia question for the week. Alright. Kaya mga ka-MBN, exciting pa ang satuyang mga masunod na segments. Sa pagbabalik yan kang Marhay na Buhay with Kuya Noy. And all the positivity. And breathe out all the negativity. Just breathe in all the positivity. And breathe out all the negativity. Every day's a new beginning, a challenge to succeed. Yeah. A blessing to receive another life. That's MJ! Imperial. Thank you so much, MJ. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bikolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Mga ka-MBN, yaon na naman kita sa segment kan sa tuyang programa na pig-aabangan kan sa tuyang mga kadistrito. Ang kadistrito, winner ka! Ini ang maswerteng nanggana sa satuyang MBN Episode 13 Trivia Question for the Week. Mga kadistrito, ini ang maswerteng nanggana ng 3,000 pesos sa satuyang Episode 13 Trivia Question. Rodora D. Quiliope. Mga kadistrito, ini ang mga masuswerteng nanggana ng 500 pesos na nag-share kan sa tuyang Episode 13. Elenita Ramos, Lynette Villamora, Marife Encinas. Halaton lang po ang napod kan NBN staff para sa pag-claim kan sa indong prizes. Para sa mga gustong manggana, padago silang magtutok sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Para man sa satuyang MBN Episode Trivia Question,
Simbagon lang ang question na ini. Ano? Ano ang pangaran kang satuyang guest Bikolano artist sa satuyang MBN episode 14? Letter A, MJ Imperial. Letter B, Meg Imperial. Letter C, MBN Acoustics. Ulitin ta po. Ano ang pangaran kang satuyang guest Bikolano artist sa satuyang MBN episode 14? Letter A, MJ Imperial. B, Meg Imperial. And letter C, MBN Acoustics. Uga din akong kuyan. May gusto na akong Imperial. Baka sana din na mabali dyan si Angela Imperial. Kang Imperial home. So, Si Kuya Noy. Hello po, kay Miss Angela Imperial. And mga ka-MBN, para sa mga gustong manggana ning cash prizes, i-type lang ang satuyang episode 14 link, ang saindong, answer, space name, space address, and space contact number. Si mga paradangog taman sa radyo, ang satuyang mga listeners sa OKFM, BOSING FM, Idol FM, and DWIZ FM, you can text our MBN official cell phone number with your answer. Ang satuya pong MBN text hotline is 0998-562-9923. Again, our MBN text hotline is 0998-562-9923. ang satuya pong maswerteng manggagana, aapudan kan satuyang Marhay na Buhay staff on how to claim your prizes. Si Pepper po, maapod mo sa inyo. And salamat man sa satuyang mga netizens. Sa ngunyan, igwa na kitang more than 300,000 combined Wow, total galing, views. galing. Para yan sa mga teaser plug and main program link from our last episode. Wow, grabe man talaga mga ka-MBN ng mga kadistrito. Salamat pong maray sa padagos na pagsuporta. Kaya dahil po kamo maglipat ng channel, tumabalik pa ang sa inyong favorite Sabado morning kabarkada, ang Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bikolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Alright mga ka-MBN, natapos na naman ang sarong episode together with Bikolano artist. And to end our program, igwa kitang mga emoticons here to Okay. describe this episode. So what I have here is love or heart.
siguro masasabi kong love ko ang episode na ni kasi dakol akong nanudan sa mga experiences kang Bikolano artist. Saro sa mga nasabi ninda na masakit da ang magpuon kapag nasa music industry kasi dakol kang kakompetensya. But you have to carry on. Kapag passion mo, you'll do everything about it. You will continue hanggang ma-reach mo na si phase na masasabi mong, I succeeded. Wow. Totoo. Saka magayon si mga kanta kasi ninda iba-iba. Opo. Yeah. Si May Saro, love may love songs, song, di ba? May rap. romance, Yeah. Galing. Yes. That is correct, Miss Rain. So, sa kuya man, my emoticon is scare because I am very happy how MBN really emphasizes the talents of our local artists. Kasi I think it's high time na mas i-value ta sinda, parang mas i-showcase ta na igwa talaga kitang matitibay na artist here in the Bicol region. Kaya I care a lot for them. Galing. Gayon naman ang mga input nila. And sa ko man, ang emoticon ko is like emoticon for the nonchalant ako nga niyan. Joke lang. Like emoticon, kasi super duper like ko talaga si naging segment ta, especially itong mga naging pasample ni Kuya MJ Imperial. Sobrang gayon, gapos na sinample niya, gabos na songs and compositions niya, as in overflowing with emotions, and talagang mahahatak din kita duman sa emotion na gusto niyang ipadara, di ba That's po? true. Yeah. And super like ko rin dito sa rong kanta niya, sa rong composition niya. Rin na po, duman ko yun. Itong, Itong Bicol. Bicol. Yes. Bicol. Magayunon. Ayun. Very inspiring. Sagkod paggurang ta. Sa pag, Sagkod oo. sa paggurang. Saro to sa Yes, favorite Bicol song ko. Yes. So, ayan mga ka-MBN, natapos na naman ang sarong oras na satuyang pag-iiribanan. But before kita magpaaram, let us thank also our valued partners kang MBN. Siyempre, ang Borahai. Borahat. Of course, Soledad Restaurant. Ang SVM Marketing Solutions, and Togawe Hotel and Resort. So, maraming Thank you salamat. so Thank you po. So, another Sabado morning well spent with Kuya Noy, with our valued viewers and listeners. Ayan, so shoutout dyan sa mga listeners ta sa OKFM, Idol FM, Bossing FM, and DWIZ FM. Good morning! Salamat sa saindong inputs and sa saindong oras sa MBN episode 14. Talagang grabe. Without you talagang di makukumpleto ining satuyang show na ini. Satuyang inspirasyon ang mga listeners and netizens na loyal sa kada episode ta, as in firming nag-aabang kan satuyang programa. Kaya shout out sa mga kadistrito and mga ka-MBN, mga OFW, wow, na nagdadalan sa Dubai, Oman, and other parts of the UAE. Very And supportive. see you all next week sa programang Saindong Istorya ang Bida. And programang Strictly Good Vibes Only. Programang mataonin inspirasyon, asin motibasyon. Programang madangog sa indong boses, asin opinyon. Programang mapagirumdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. Salamat mga kadistrito. See you all next episode. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy!